Mi ovdje drobimo nekakve stvari, ništa promijeniti sutra neće. Svijet bez ovaj parče tu i tako dalje. A mi samo mi znamo koliko je ovo vrijedno. Izvolite da. Ja sam Darko Vučković, mislio sam sutra da potražim neku pećinu, vidio sam ima jedna pećina tu, da li da se zavučem u nju da pravim glinu. Sviram klavir, završavam magistarske studije u Trstu i sutra ću vam svirati muziku Schuberta. Tu je Stefan. Stefan. Treba mi 3 sekunde. 1, Stefan, 2. Tudorović, snimat ću telefonom nešto pa ću montirati to. Ja inače slikam cvijeće i pruge i veze moje slike, pa ću sutra vjerovatno ostaviti trag na nekoj stijeni tu, spustiti neki moj izvezeni čilin. Ja pravim na tiganjima, slikam jaja na oko. Inače, ja se bavim tako nekim slikarstvom. I slikam ta jaja na oko na platnima, ali na tiganjima realnim ću da slikam jaja na oko i da ih kačimo i da stavimo neko zezanje. Znam šta ću da naslikam, ali evo, razmišljam pa vidit ćemo, nemam pojma. Započela sam koncept rada sa divljom glinom i podijelila broj umjetnika, ja to zovem naša zemlja, i dajem umjetnicima da oni nešto sa našom zemljom naprave. Rješavam fokusom na tradiciji, na ono što nam je zemlja dala, na ono što pokušavam da pronađem neke odgovore u prošlosti, nečem što je naš narod imao, nekim iskonskim vrijednostima, i onda uopšte ne osjećam zbunjenost jer je meni fokus kroz to iza naprijed. Pokušala da napravim neke interesantne crteže koji bi prosto mogli lijepo da otplove niz ovaj volač, odnosno da se negdje i prizemlje, odnosno prikopne. Pokušava Svetom Petru, preporučujem obostranu slogu iz njegovog testamenta koja je već svjetlosna instalacija na Cetinje i to mi je moment bez ičeg. Slobodni stolar, od zadnje 3-4 godine sam počeo da se bavim sa pravljenjem skulptura, svega i svačega, samo da nije namještaj. I igram se sa svim i svačim, materijale nalazim, čuvam prirodu, gledam, borim se da se to kako god može popraviti. Ja mislim da ću naredna 2 dana da šunjam u voda i da pokušavam da otisnem kamen na papiru, da prenesem ambijent u crtež. Pravim neki, kako se to zove, vijenac, jeli, od ukljeva. Znaš što je zanimljivo? Bili su neki mještani tu i mislili su da je kafić. Došli su do sjednu i... Ovdje bili, ja? Aha. Pitaju me, šta ti je to, kao jesi to ukljeve? Pojezio, da olakšam sebi muke. Take note, mother. Ne zapojezavaj ti, poštedi me i te bruke. Kad gledam ko gledalac iz publike te zamlate sofističke, ja ostarim za godinu, čak i više. Da, mislim, meni, ja sam skoro znao, Igor je pričao kako je napravljen zimovnik ovdje. Petar I, znaš ti? Napravljen je tako što je Petar I kad je obilazio ove prostore, ovdje vidio da ovdje ljudi na potpuno pogrešan način love ribu, utroše puno energije, a malo ulove. Tako nešto nijesu htjeli da razviju uopšte, ne znam sad tačno šta. Tehnologiju za to vrijeme, bukvalno. Mrežu nisu htjeli da koriste. I onda on Zeta im pošalje ljude da im pokažu kako bolje, više, oni popizde, naravno neće nas Zećani da uče, i kad je opet nešto Petar I prolazio ovuda, kao odavde mu poruče da nije dobro došao zbog toga. I on im baci 2-3 kletvice. I ne znam, jedna je bila baš
toliko radikalna da se ostvarila te zime. Ne znam, A rekao reci im mi, je da Bog da vam ovo, da Bog da vam ono i to im se desi te zime. I oni da se iskupe, naprave mu. A reci mi, da li je njima trebalo toliko te ribe uopšte? Ili su oni lovili dovoljno? Jel me razumiješ? Možeš. Kako kad iz igre napraviš nešto onako u uskafu i to ti se svidi pa ti još neko pokaže interesovanje za to, znaš. I to ne bilo to, recimo, ono, meni su se javili ekipa iz Centra za zaštitu proučavanja ptica i umjetnici. Znači, to su mi glavni dva kruga ljudi, ekolozi i umjetnici koji mi se kače za ovo, da kažem kače, koji mi se sviđa. Da. Tako je. Dobro, Marko, ajde, gledamo se. Odlično. Svaka čast. Ajde, čao. Ti, Milena, nemaš neki jaču za ja sam malo svježu, to je. Da, ali mislim da ima više mušterija pa ti moram ja. Marko. Ili po raspoloženju, ali ne znam, svaki put nešto on se zamisli. Može li biti ono što ste ispričati, rekli sam ono da se prepoznije, ono što to je da tako ne možeš imati ono totalno povjerenje, jel? Jeste, pa ovdje je prošao test. Ja se mislim kao ajde, sam ja On je fantastičan, slušaj, moj ne bilo. Vođeni idejom da se crnogorska kultura promoviše kako kroz savremeni umjetnički izraz, tako i kroz kulturno nasljeđe i kulturnu baštinu, NVO zona kulture je došla na ideju da osmisli jednu koncepciju koja će promovisati kako kulturni, tako i prirodni pejzaž, kulturnu baštinu Crne Gore, biodiverzitet, a sve u koaliciji sa savremenim umjetničkim izrazom. Što se tiče odabira lokacije, mi smo se onako trudili da izmjestimo svu tu izlagačku aktivnost i druge kreativne aktivnosti iz jednog konvencionalnog okvira i da ih smjestimo u malo drugačiji ambijent. Sve aktivnosti planirane u toku festivala sprovode se na lokacijama koje se nalaze u neposrednoj blizini ili baš na lokaciji gdje se nalazi neki od objekata koji su značajni za kulturnu baštinu Crne Gore. Ono što jeste činjenica je da je basen Skadarskog jezera itekako značajan za kulturno nasljeđe Crne Gore, te je tako Karuči ove godine bio naš izbor za održavanje festivala. Šta će se dešavati na gastronomskim radionicama, šta će se pripremati? Pripremit ćemo lokalne specijalitete u saradnji sa lokalnim stanovništvom. I završavati izletom, je tako? Tako je. Biće vožnje brodom do Žabljaka Crnojevića. Dođi nešto da te pitam. Pošto ovdje većina ljudi ne jede meso, što misliš je li ovo dovoljno za 5 kila raštana? Ka veš, ovako se nekad veš kuva, sjećaš li se ti toga? Kad nije bilo veš mašine. Kažu najzdraviji doručak, jel? A
meni je zanimljivo to, ovaj put i drugi mediji, jel, imamo tiganj i ta jaja, ali obično slikam te doručke, doručak gdje doručkuju dvoje mladih ili starijih ili nije bitno i onda je tu sad neki odnos snima i ono, neka varijanta, ona početak dana, koji ne mora da uopšte, to je samo povod, kao motiv, a nešto me drugo interesuje stvari s tim to. Atmosfera, neka psihologija, odnosi, ali pretenciozno je stvari da pričam ja o tome, jer slika je dobra, koja može da se čita na mnogo više načina. Bukvalno dozvoljavaš da ti se ova arhitektura miješa u posao. Apsolutno, apsolutno. I sam papir postane kao da ima teksturu nekog kamena iz ovih sjenki i stvari. Samo sam to htio da pitam, radiš i kao ljudske figuracije, mislim, jer je ovo neki... Da, mislim, ja se bavim u stvari figurativnim slikarstvom, uglavnom su ljudi. Ljudi su moja tema. Kad vršiš egzekuciju, kako sam kažeš, kako se odnosiš prema ljudskom rodu? Šta biraš nećeš? Šta kažnjavaš? Čisto. Sad, šta je za mene čisto? To je ta moja percepcija. Ogolim čovjeka, dovedem ga, uzimam mu karakter, kupim mu samo karakter. Nekad, ranije kad sam crtao portrete i ljude i onda nacrtam čovjeka i na neki način ja ga nacrtam tačno onakav kakav jest i pokažem tom čovjeku koji sam radio portret, on se zbuni i ne može da vjeruje da je to on. Ja mislim da su ljudi nesvjesni dosta sebe, svog izgleda, svog karaktera, svog... Sad, da li sam ja uhvatio njegov karakter u nekom trenutku kojeg ni on nije svjestan, odnosno kojeg on nije doživio, iako se gleda recimo svaki dan u ogledalo i umiva i ne znam nije, ali prosto... Čovjek je skup karaktera, mislim, vjerojatno svjesnih i nesvjesnih. Pa da, zato je i zanimljiv, zato su ljudi zanimljivi, zato je figurativno slikarstvo, odnosno zato su na neki način... Pa to je to, ovo je vrijeme koje se može okarakterisati kao vrijeme zbunjenosti, jer nepovratno nestaje jedan svijet koji je postojao. To je potpuno evidentno. To je super kao tema. A ne znamo što će se naša gledati. Dakle, mi smo... Tražimo smisao. Ovdje je velika zbunjenost. To je to. Je li ovo koja je brzina ovo? Ovo je treća brzina. Ono maksimalna, a? Možda bi bolje bilo da je sporije, znaš? Zašto ova doba nije zima? Pa nije nikad bilo zima u zimovniku Svetog Petra.
šta je, u čemu se sastoji to instalacija? Mislim, vidimo vizualni dio, jel? Šta je njen smisao? Polazište svega je u potrebi da umjetnost bude upotrebna, da ne daje one istine, već da stvarno utješi i podsjeti. Ponekad je podsjećanje korisnije nego reći nešto novo. Ove večeri imamo 3 aktivnosti. Ova prva koja će da bude, to je prezentacija projekta Irene Vuković, Jestiva istorija Crne Gore, koja će se održati dolje u prostoru broj 3 Lab festivala. Poslije toga ćemo imati uživo uključenje naše kolege sa festivala Slovo Gorčina iz Stoca, koji će nam reći o funkcionisanju njihovog festivala koji se također održao u uslovima korone. Dakle, to je onako, za vašu informaciju, to je unuk Maka Dizdara i radi se o festivalu koji je prije svega posvećen književnosti, odnosno poeziji, i koji je po ko zna koji put već više decenija koji funkcioniše u Stocu. Poslije toga ćemo imati onako kao za posljednju stvar večeri i kao za nešto što je najljepše. Imat ćemo pijanistički koncert mlade pijanistkinje, gospođice Lopušine. Fuzionišu u jedan projekat koji je definisan kao Jestiva istorija Crne Gore. Zašto Jestiva istorija Crne Gore? Zbog toga što su u pitanju recepti koji se definišu kao sastavni dio crnogorske nacionalne kuhinje, koje ćete prepoznati po nazivima raštan na suvo meso. Evo, prvo to navodim jer je to jedan dio projekta koji ste danas i želi.
Moje slike predstavljaju idilične vrtove i bašte i bezbrižna, bezopasna mjesta na kojima se uživa. Težnja ka harmoniji u duhovnom i estetskom smislu ovdje je uhvaćena na osoben način. Veliki, raskošni cvjetovi ispunjeni su šarama, sitni umetnuti simboli na vrhovima kao što su krune, oči i tako dalje. Taj motiv je jasan, čitljiv, a opet ostavlja mogućnost da ga svako protumači na svoj način. Motiv je uslovno rečeno biljka, ali je toliko osvetljen da može da se čita na različite načine. I svaki cvijet je priča za sebe, zajedno jedna bašta i uvijek pozitivna i lijepa simbolika. Ja sam nešto posle razmišljao, to je neko spomenuo tamo, ali ja se ne sjećam više ko. Ovaj oblik, to je oblik one biljke koja zahvata veliku površinu Stadarskog jezera i čiji je plod onaj crni sa 3-4 roge. Kasoranj, da. I za koju pričaju stari ljudi sa jezera da ne može da rodi dok ne padne kiša, iako živi u vodi. A sa druge strane tu su neke ptice koje su uvijek neki prateći scenarij. Sve te jezerske slike koja prati taj prostor. Tako da je to nešto na kraju tako izašlo. I u jednom, da kažemo, da se izrazimo tako, u jednom šteku iznad zaliva. U jednom mjestu od 3 kvadrata, okruženom kamenom, makijom, koja je karakteristična za taj mediteranski pejzaž i sa pogledom na Skadarsko jezero.